Ngiyathanda ukulamukela endaweni yakithi ngilitshetshe angithi ngisuka ematshetshen khona lapha lingamangali namhla ngihamba labagida kangaka angithi igama lami njengoba sechilo ngingusithasisile Ndlovu lapha ngihamba lenhlanganiso okuthiwa yi Community Youth Development Trust ngizabe ngibakhangela ukuthi bengiqondisa ngoba lami bangicelile ukuthi ngibakhulumela ngihambe laba ngibazi okuqhakathekileyo okusenze ukuthi sifike endaweni yenkaje sinanzelele ukuthi besisebenza sonke izikhathi zonke lezi njalo ekusebenzeni kwethu kukhona okunye esikunanzeleleyo okungaba kuyinhlanyelo yezinto ezenzakalayo ngasenesa isikhathi sikhangele kakhulu futhi ukuthi sesisiya kuma elections kuyinjongo yethu ukuthi njengesizalwane seZimbabwe sisukume ngobunengi siyevota angithi ngeke mbona abaregistileyo lapho ukuvota mbona abaregistileyo ukuvota siyabonga imajority siregister and so kuqhakathekile ukuthi nxa ususiyavota uexercise ilungelo lakho eliku section 67 owe constitution and njalo ilungelo lakho leli nxa uli-exercise ngokuthula and ukuthi wena lonazibani alizwisisani asifuni kukubona and nxa lonazibani libanga ukuthi yena ngowale iphathi nguphathi Nkawu lo phathi Ndwangu akuyekhanya nxa selivotile anto kungakhanyi phandle ngoba ngaze lilwe lenzeni kusasa liyavuka licelana ichukela abantu elibavotelayo bazabuya libavotele besuke behambe bengaboni ukuhlala kwenu kwansuku zonke and so ukuthula kumele kube sesigabeni ngiyathemba amatshetshe lingabantu elithanda ukuthula ngiyathemba futhi alikabi lamabhesi eseliwavulile ngiyathemba futhi ukuthi liyahlonipha ilungelo lomunye umuntu ukuthi uqhakathekile ukuthi kayevota ngokuthula and kulezi ndaba ezinye ziyabe zisenzakala ziyethusela njalo futhi zithundubeza ukufuna kwabantu kuyavota hayi lingazinaki kuyayenzakala kuyadlula ivoti yakho is secret and so thina namhlanje esithe sibe lakho sikwenze ukuthi sihlanganeni ngobunengani sizokhulumisana ngokuqhakatheka kokuvota nokuqhakatheka kokuvota ngokuthula antu ayisikho kugida nje kodwa lo kanti sizagida sifundisana ukuthi kumele ngokuya kwesikhathi sihambe siyevota anti sivota kuselame days ukuthi siyevota ke 8 days anti liyabona ukuthi sokuseduzane kanganani siyathemba ukuthi lizavota ngokuthula la ngokulinanzelela futhi ukuthi kulilungelo lenu ukuthi liphatheke ezintweni zombangazwe elizweni nanjo ukuba ipolitician akukubi bantu benkaja ukufuna ukuba ipolitician akukubi kumele ukuthathe lilungelo lakho eliku constitution ilungelo lakho lelo kumele uliqhakathekise wena uli-exercise and siyathemba ukuthi lizaba lokukholisa okuhle njalo thina siyi-organization asisoze sicine namuhla ukubuya enkaje sizabuya even after ama-elections sisithi napho selibavotela and balithembisile bayakwenza yini abakuthembisileyo and silesifiso sokuthi bonke abacontestayo bebuye lapha phambili beme phambi kwenu bepledge ukuthi bazakhusela ukuthula kulindawo anju umuntu oyenza umsindo bantu benkaje matshetshe bathwali bophahla lingamvoteli anju ngoba uletha inhlanyelo embi esigabeni anju so kuqhakathekile ukuthi ivoti liyazi ukuthi ngeyokugcina izinto ezinjengalezo lenguquko lokuthuthuka anjo njalo futhi lingabi ngabantu labana elithatha zonke izinto nxa bebuya bezolinika imanifesto yabo la anjo khombani elimbona eleqiniso
lingathi ukuthi usiqhawuye lapha wathi livotela uzibane. Hayi, angila party engiyisapotayo njalo lenhlanganiso engihamba layo ayila party eyisapotayo. Esikutshoyo ukuthi abantu kabavote ngendlela yokuthi bezwisisa ukuthi umuntu ulesisindo ulamacebo okuguqula ukuhlala kwabantu. Kuqakathekile ukuthi nxa livotela umuntu limvotele lisazi ukuthi ngalitsheli izinto athi uzazenza engasozazenze. Kuqakathekile futhi ukuthi libe kwazi ukuthi ama-leaders la nxa lina lingekho abasoze bebe khona. So kumele libabuze imibuzo, libatshengisele ukuthi lina yini elibaphethe ezandleni ayisibo abaliphetheyo. Siyabonga.